Idlozi akwenzeki libe nomuntu elimthanda kakhulu efemelini, akwenzeki. Idlozi malingelethu lisithanda sonke idlozi. Kuyafana kanjalo noNkulunkulu. uNkulunkulu akanamuntu amthanda kakhulu kunomunye. uNkulunkulu nje usithanda sonke. Umfundisi wakho angashumayela uze wena ubone ngathi kuvuleka amazulu, kodwa uNkulunkulu hayi ukuthi uthanda umfundisi wakho ungidlula wena, because uNkulunkulu akanayo ipower yokukwenzela direct kahle. Even amadlozi awanayo ipower yokukwenzela direct wena. Angeke idlozi lakho likuphe something. It's impossible lento leya, into engenzeki leyo. Angeke idlozi likuphe something wena uwedwa. Baye babaningi kangaka ledlozi elibabhekile. Into engekho le. Idlozi aliphi umuntu into, akwenzeki lokho. Idlozi lakho liyakuprotecta engozini, ngiyakuvuma lokho. Liyakutshengisa nalapho khona ungahlangana khona nengozi, uchubeke wena ke then uhlangane nayo ingozi. So idlozi lakho lelo, idlozi lakho lenza sure ukuthi wena nawula emhlabeni uvikelekile, uprotectekile mawula emhlabeni. But idlozi lakho angeke wena likutshengise imali. Imali izawubonwa uwe umuntu ola emhlabeni. Uwe umuntu ozawubona imali. Idlozi ngeke. Hayi ngiyala bafowethu, hayi ngalanda inyanga zenu, wathi umuntu oyitshela ukuthi idlozi angeke lize kunikeze idlozi, angeke. So edlozini siyafana sonke edlozini. Noma ungahlabela wenze ini edlozini idlozi alithanda umuntu because of uyahlaba, hayi. Idlozi lakho vele noma ngathi wawuhlabi, idlozi lakho vele lizohlalela hamba nawe. Njengamanje umbekezeli Mbokazi ule America nje, amadlozi akibo ahamba naye, whether uwatshelile akawatshelanga, amadlozi akibo agijima naye khona le. Idlozi lakho liwuwe vele, njoba le America namadlozi ale America nawo, understand, ahamba naye khona le America. So ayikho into yokuthi idlozi kunomuntu elimfavorayo. Abantu bahluka ngama actions wabo emhlabeni general. Abantu bahluka ngama actions wabo. Wena uzohamba uyophanda le eThekwini, into eyenziwe eThekwini uzobe wenza yona, ungawelwa inhlanhla ezabe iseThekwini. Omunye uzawuhamba aye kuphi eGoli. eGoli kunegolide, ungalithola ke igolide mangabe useGoli. Angeke uhambe uye eThekwini bese uthola igolide le eThekwini kunganama mayini egolide. So izinto zidependa ngeaction yakho wena as umuntu, uyayithatha yini le action lena. That is why noma ungathi uhlakaniphe kanjani ngokuzalwa, ikhona imisebenzi ongeke uze uyisebenze, ngoba lemisebenzi lena idinga abantu bathathe iaction, bakhona ukuthi benze ifundo ezithize. Wena noma ngathiwa hayi vele uNkulunkulu wakho ukuthanda kanjani, angeke uzowuthola lo msebenzi. That's why ngitshela ngithi uNkulunkulu akekho umuntu amthanda kunomunye umuntu. Into engekho leyo into engekho nje ukuthi ke uyabona abanye abantu bastudishe iskill sokukhona ukukhuluma nomuntu. Sometimes akusiyo na uyistudisha omunye umuntu nje into natural ukuthi yena nje uyakhona ukuthi angakhuluma nawe nje akubambe nje, akuphothe nje uze ubelieve lento ayishoyo. That is why if ungathatha ukubheka kunabantu abawafundisi abantu bayaprofita benza ini, but umuntu osesontweni yena lo muntu umthathisa ngazi ukuthi uJesus. It's because of lento lo muntu ayishoyo kuwe. Ngandase lo muntu uyakhona ukungena kuwe, angene nasenhlizweni yakho, kodwa isoni sokucala sokugcina makaphuma lapha enkonzweni, madoda. So it's all about the action yakho at the end. It's all about the action yakho as umuntu. Understand? So noma ngabe yini oyenzayo, mangabe wena wenza solanki isikhathi sakho singakafiki sokuthi ushiye lo mhlaba, ngeplanning yakho lento leyo ingenzeka. So uNkulunkulu kahle empilweni yakho nguwe, ngoba wena ubona yonke into ekhona la emhlabeni. Excuse me.
ubona yonke into ekhona la emhlabeni wena. So uNkulunkulu umuntu okumele decide at the end. Amadlozi angakuthanda enze ini vele ayakuthanda vele amadlozi akini. Kodwa akuprotect nasengozini, kodwa angeke idlozi likuvuse ekseni ukuthi vuka uyosebenza, vuka uyokwenza. Lokho kumele kuphume kuwe, lokho kwamele kuphume kuwe, kwamele ukuthi uyitshele wena ukuthi hayi ekseni ngizawuvuka ngiyomaketha kuphi ngizakwenza into so that's why impilo yomuntu vele idependa ngama-action akhe umuntu. Akunanhlanhla bafowethu, ayikho lento leyo. Usangahlangana nje nezinto qondana kwezinto, but into yokuthi awubani Nkosi yami unenhlanhla ini le into engekho bafowethu. So idlozi lami lisithanda sonke ekhaya, akekho umuntu elimbandlululayo. Nganginobhuti omdala kwakuthiwa uthandwa idlozi, into engekho leyo. If ungayilandelela impilo yakhe kwakumuntu vele nje oyinikelayo makenza into. So umuntu onjalo vele uzawuthandwa vele even nasemhlabeni. So mangabe yinikela, mangabe wenza into, usebenza kanzima, abantu bazawufisa ukuthi nisebenzisane. So la usebenzisana khona nabantu ila uzawuthola khona something ke nawo. So imali uzayithola kanjalo, uzakhela ugazi wena ngezandla zakho. Akusiyo ukuthi mhlambe maybe hayi wazalwa vele into enjalo bafethu, into engekho, ayikho nje, ayikho.